Ani, jesi ti spreman da te sad išamaram s ovim drvenim mačom? Ti mene ne šamaraš! On mene ne šamara, braćo! Ja imam dijamant, imam ovaj mač, bre, pa ima da napravim paštetu od tebe, Serbijane. Ali ja imam drveni mač. Ali on ima drveni mač, tako da je ovo opasno. Jesi spreman? Ja sam spreman. Ajde, let's go. Ajde, 3, 2, 1... Vidi ga! Prvi naboj! Aaa, ti! Leve, za malo sebe da ubijem. Ubio sam sad sebe, brate. Sa perlom! Da, ostalo mi pola srce, ja bacim perlu i samo... Ćao. Kakav si ti smotan, ajde ponovo za ljude, brate, ovaj put nemoj perle da koristiš. Čulo se kao u Robloxu, ono... Pa što mi Lindu biješ, nemoj begaj Lindice, ovaj nasilni ovdje čovjek. Ja sam ljut na tebe, Serbijane, što mi moju Lindu diraš. Ali čovječe... Linda je moja ljubav. Ajde, spremaj još po 10 lucky blokova, tačnije 12. Idemo Nema drugu neku rundu. da biješ. Idemo još jednom, ajde još jedan fight, pa onda ćemo da promenimo mapu. Ajde. Čekaj, Ajde. survival, ajde. Ajde. Ajde, na finjaka. Ajde, 3, 2, 1. Žuto što moram. Žuto što... Odakle ti to? Prskam, ali ga prskam! Šta čim si to prskao, brate? Pa laki mač, kad udariš, može random stvar da izbaci. Vatru, strel...